Tugambire ati nende ori maandamano ethirite agita na mbere ntere mwanya chendiguru ya Kenya ande ni akaunti ya Miru. Maandamano ethirite nende akirema wita na mbere yara ethirite akibangana kwa ni Azimio akibakiario ntubone nende biashara ibethirite bakiwa abone nende batukwenda maandamano ethira kia nonto yakethira yakiangaratana kia biashara chio kinyore ethirite tumira kia maandamano yakethira kioneka Miru nora waringa bana wambere ni akaunti ya Miru na mutungiri wa kiama kia PNU Peter Gatira Munya atrethira kinyawe akioneka muthuri muri ukikatwambirie chio. Nyumora wale minister urimi Peter Munya kuwa ketho atongerete maandamano ntuku ena Arua agende ne kaunti Meru ontobora bugweteri munone akari kona ketho agishumiria ino ntubo butuma kuthithika nondo mutinirio kangangi ndio atina jokiri na biashara igita na mbero ja withire ende amna bubu atongere mwanyamba chumiritie nikenda kwaliro ntububu mbunge no thimentere Daud bakiwabo batekonda kachakachaka kitakaka abrana ngugichita na mbere. Tulikuwa tumeomba watu wetu wa Meru tusifanye maandamano na nashukuru leo hakuna maandamano zimefanywa Meru. Hata ile tear gas ilipigika pale Tere Grounds ilikuwa ni makosa tu kidogo. Askari alikuwa na test drive ndio ilifanyika, sio ati kulikuwa na fujo hapo ama nini. So nashukuru watu wetu wametusikiza na ningeomba former governor na CS Munya wa zamani hiyo maneno tuache. Amna bubu mubungi wa kuorotoa na kiama kia UDA Ndorori Muthoni kinyatho akiarire ntububu na batu itukurigara mono imbie garukire tukuma mbunge atumire antu ba Azimio betakaire ome kwera wananchi kira kia batethi maandamano jatiomba utethia mukenya na Meru kambuchokerie nkatho mono nontu na Arua batu ituonete Meru antu ibareganire na mantu ja maandamano na baugo batekwenda maandamano na mmoja nikirira obusinde bangabana no Gideon Kimathi etho akiwathirire kunekana ne kaunti Meru iri jano ntubanga no njega yangavana Meru kwenda Mwangaza na atongirie bangi na batikwenda maandamano ne kaunti Meru bati yankwenda kuyukia kanya ka uchokeria Meru betu nkatho no ntubwa mberema kuigwa mwito kana kuthinga tore bararombi ne atongeria betu ba Meru batongeretwe ni gavana Kawira Mwangaza urora rombete buru antu ba Meru bagetikiria kuthithia maandamano charaja uchochewa ne upinzani no ntotote kwenda gwitikiria ati tuthuki into bietu nikenda muntu umwe kana baire bakono nene na tukuthiuruka Arua tauni chietu ira nene kuma Nkubu Maoa Meru town Timau Rare Mutuati everywhere na tukuona ukiribo nene muno na antu bakiendelea na ngwichi yao kama kawaida na tukaria mbembethi baugete bone kuguro kwao ati Meru tena maandamano nontu bateko na mutino joka gachakasha biashara cio chito chikiangaratana ankwire ugo Munya itu akwere kanya wingabana o Meru wingabana ura wori ombere ndene Meru wenyange mari za Meru kunyange mari za Meru otukuriranga ndewa otukuriranga otwandiranga inyanya kia Malaysia thayo tebyo tona ande tutetikiria batwe Munya weza kwaragania Meru ura waraganirie otutiga twina kironda inyatha iji kieturandam batwe thai tugite thirikari ne mama ituku support governor Kawira na itukuona twema youth banodime kutauni yetu iri municipality ira nene ndene Meru tutetikiria into bietu bithukangwa kuntu nakwe na tuitango gi ndaka chetu cha boda ndaka chetu cha wiribaro ndaka chetu ira chitango gicha mikokoteni tutetikiria mantu jau na batwe twe CBD na Arua itureganire maandamano na tuga batu maandamano tutikitakairi wejaja county mheshimiwa governor wetu Kawira Mwangaza na Mithikari Nturi wategori tingo gibwa bwaona ndi no compare na mheshimiwa Peter Munya rere ari governor rere minister wa agriculture thirikari ne ya Jubilee nonaga buruburu ataitango ina governor ore gipindi kiria na ikyo otombera okurukira maendeleo ya maingi mono Meru nontu wembere matenda kuona governor atenda kuitaniria ngugi na atongeria bangi lakini thai minister wetu uraumite Meru Mithikari Nturi
noena gwitaniria ngugi na ngavana wa Meru, ngavana Kawira Mwangaza, na ikio kuona kithiriri Meru kare wogera ya nusu mkate leo ne gita ya thirere na wote makia William Samoei Ruto kwa bahati mbaya ama bahati mzuri. Sasa umeuma chuma ngumu. Mheshimiwa William Samoei Ruto ate baji agotonye thirikari na murango jwa nyuma. Wananchi waelewe hii vile Azimio inataka damu ya watu, haitaki maendeleo. Nkiripotera Uru TV Mbetamuthuri Muriuki.